fa wa phela nang modimo wa phela ngwaneso wa bona tše dingwe tša diemo ka gare ga bophelo ba gago ke test ya go nyaka go tseba gore o ka kgona go ema sesadi wa swara thipa ka bogaleng, o ka kgona go ba monna wa tlema dieta wa apara lepanta gabotse wa emela mathata a gago na. Ka nako nngwe re ba ka gare ga mathata ka morago ga go tše di fošagetšeng ka maphelo a rena. Ka nako nngwe o swanetše gore o le motho o tsebe gore sephetho se sengwe le se sengwe se o se tšeang ka bophelo ba gago se na le ditlamorago. Ditlamorago tše e ka ba ditlamorago tše botse, e ka ba ditlamorago tše mpe, e fela tseba gore di etla. Sephetho se sengwe le se sengwe se o se tšeang emela ditlamorago. Ge di fitla ditlamorago e ba mosadi o lebane le tšona o seke wa tšhaba. Ditlamorago tše ge di tla ye ba monna o eme senna o seke wa tšhaba. Na ge o tšhabela mathata a e leng a gago wa tšhabela kae? Ke ra go tšhaba mathata mohlomongwe o tšhabile ka ga geno o bona boloi ba mmago, jale o nyaka o mo fa mang mmago ka baka la gore le rena mmago a re monyake. Ke mang wa nyaka moloi? Re a leboga motheletši wa Motse Community Radio. Nna ke nna morwa motšhaka ka kapa maubane ka kapa gomme metsotso ke masomepedi tshela fela go itšwela go ere a ya lesome 26 minutes after the hour 10 o'clock. Re a leboga ka gore yalo a re anamela moroka a ke tše sebaka se ntle le go senya sebaka ngwanešo. Ke pote ka mo wena ke go dumediše semmušo ke go amogele le nane go lapitšeng tše kgolo ebile ke tshepa ebile ke dumela gore o bile le letšatši le monate. Balli ba rena ke ba go rogile le lena le gona moroka ka gare a gamago go partner wa MCRS Media House. Sebaka ke a sewe mongaka tšea madume o a fitliše tsebeng ya motheletše bro. Ya a ke go leboge malome ka kapa madume re a amogela re bile letšatši le le botse molato ga ra o bona batheeletši ba Motse Community Radio Station re a letama magoši baruti ba porofeta mangaka setšo re a le dumediša ka dikgokaganyong tša leago re a le dumediša re re dumelang magagešo go le kgausi mo le leng gona lena le re theeleditšeng le re fanthego ya ka mehla le ka mehla re a le dumediša re ne le balli ba rena ba maloba ba le ba paletšeng ke go feleletša ditaba tša bona tshwarelo ka go thoma llata magagešo balli ba rena ke ba fihlile ke ba gamang balli ba ga Phaladi ne ya ba ga Phaladi a re tseneng ditabeng ba ga Phaladi sebaka se ile le a se bona magagešo a re tseneng ditabeng be re fa ke mang ditaba fa ke nna and then re end up le sa bolela le makoko re tlogetše mola go bolelwa gore makoko o lora bahu ba bolena ebile o feleleditše a ya go rapela ka kamoreng ya batswadi. Makoko a re ke nyaka thušo le lena le re le nyaka thušo a le lore batswadi ba lena fela ba bona ke makoko. Makoko a re ke ba lora ka gore ke phetše le bona nako telele a kere ya so makoko mola wa phasang goba wa yang go rapela a ba sa go tshwenya bahu bale awa ngwana a ke sa bona se a o sa bona seng lena ba ga Phaladi be le makatša ke eng go se makoko a se bonang goba ke tše dife dipotšišo tše le be le dipotšiša tšona be le hloka gore le thuše ka tšona tabeng ya ge makoko a lora bahu ba bolena lena le sa ba lore wa bolelang ke Innocentia Phaladi Yeah. tswa ka ga Mteti. Ke rata le go dumediša everyone a leng ka mo studiong. thobela sese Ke a leboga le go kry-a sebaka seke nte nngwe e beng e sa re fetiše gabotse mo batswading ba rena sentse ba robetše mamaka le papaka ke gore seemo sa gona be se sa kgahlhiše ka gore ka ge ausa ka boletše gore be ba sa bolele selo be ba tswaletšwe melomo gore ke no re be ba tswalegile melomo a go a ba le dilo tše dingwe tše e leng gore mo gongwe ba ka re hlalošetša tšona mola godimo ga mo e be e le batho ba e leng gore ba bolela especially mama ne e le motho wa go bolela so mara ka mokgwa re mo kileng yona bekenyane eo e go hlaka-hlakana apara le di-pampers gore so mare ke semumu a go nento e leng gore wa e bolela o a fepiwa o išiwa marotong ka nakonyana e nyane okay
Bagaphaladi mme o ba jwitse ka nako e nyane bolwetse ge bo etla go motho bo fapana ka maatla gore bo tla ka mo mothong ene bolwetse ge bo etla go motho bo laola le ko gore mmele wa motho o ba o le jwang ke mola o kwang ba re mashola ga mmele a eme jwang ge mashola mmele a eme gabotse ge e le dilo tša batho tse go kry-a wena o se wa tia o se wa ti tshireletša ge di tla mo go wena di tlotla ka pela ene di tlotla ka go phetha mošomo wa tsona se re swanetšeng re se tsebe ga gone dilo tša batho tše re romelwang ka tsona morero wa gona e le go mo botse ge motho a naganela motho bopelo mpe bo direga yena wa thaba lena le alla ge motho a go romela ka setlhare o re gore se phethe mmereko ene mo se yang go fitlha gona se ya go senya mama go lena o ba jutse beke 2 weeks le dirileng gare ga 2 weeks o ne gore go hlakahlakana ga gage ne e le motho e leng gore le gala ke re bole o mentionile o se ka gore na se tsena ke setlhabi yes se mo potolola mmele o ka moka yeah then as thomas e ba too much ka mokgowe a itla ka kamoreng ya lasbona ga a mmotsa cause rena re ne mo re dulang gona be re sa dule le yena always na dula le lasbona gae a hlalosetša yena gore setlhabi se ke jwale se tla ka maatla a ke sa tseba gore ke dire nkešeng sepetlele then a thoma re founela o sa ka o mogolo o around yena o mogausi then a e tla ba mo hlalosetša gore wa gape mokgekolo gore jwale yena wa palelwa ke ge re founela buta ka because at least yena o na le koloi then ke ge re moiša tleliniking ya kwaga okay a re dire so mo 2 weeksing le išitše mama sepetlele la re ge le fitlha sepetlele ba re problem ya mama ke eng ba ne re boditse gore o ne sukiri ba re ke sukiri ee o be a thibana ae a sa thibana o be a dirang mama nanolla gore re mo iše sepetlele re mo išitše because a bolela gore setlhabi sela like se mohlaba thata ya mara sukiri e ka se re iše dipeining akere re swantše re nyake go tseba gore dipeini tše di kgosa ke eng exactly go ne mo le ileng la tekgwetša le dutse le doctor ya mama go lena e le hlalosetša ka molwetši e le go mma go lena gore bothata ke eng a ke re magagešo ge re le balwetši ba ile sepetlele go fitlha sepetlele o kry-a di-sister kere wa kgopela sister ke ne molwetši wena ke be ke kgopela go tseba gore bothata ba gage ke eng treatment a swanetšeng go e berekiša ke ya eng ene go tšwela pele re o tšwela pele ka mokgwa mohuta mang wa ikwešiša re treata eng wa nkwešiša sukiri ya gage ke eng se e dirileng gore e ye godimo goba e drop akere so re se ke ra nwa sepetlele ra nwa go bona molwetši ra boa ra nwa sepetlele ra go bona molwetši ra boa ya sepetlele o kgopele doctor ya mamago ka ge o le ngwana gage ba tlo go botsa gore e tla forogo o tsogele forogo maybe ka bo 8 ka bo 9 and then go fitlha o kry-a doctor gage doctor ya go botsa gore mo re dila le bolwetši bo boso le bo boso mara di-sisters gantši ba ka go hlalosetša gore no mama go lena o bolakeng le ile la e dira ntho ya go kgopela go bolela le doctor ya ke ye nngwe ye e tlholang gore nako nngwe o kry-e motho ba re o ile sepetlele ebile o buile o re re sepetlele a ba bone selo gante no bolwetši bo gona a sanka ra tsebišwa goba ra nyakišiša go ka botseba wa ikwešiša alright sukiri e ka ba gona setlhabi sa sesepedi gantši ge sešala se ba mmeleng se swana le sethego se bontšha gore go na le bolwetši bo bo leng gona mo mmeleng bo bo tukutileng wa ikwešiša bo e leng gore re swanetše re direng re bo nyakolle re kgone go tseba gore ke eng wa ikwešiša di-internal pain di ka se no ba gona ntle le lebaka wa ikwešiša so le tšwa sepetlele ba le boditše gore ke sukiri ba file mama treatment le fitlhile gae le ya bona bolwetši ba mama bo a gola ya ba rile ge ba ya ko tleliniking ya ko kwaga then di-sister ge di mo checka ba rona le ntho e asthma as ulcer mean ba ulcer goba asthma as ulcer Yeah. a e swa mo phereng okay and then dimpa tša gage be di notletse
di kokomogile. ya ge molwetse gantšhi ge dimpa di kokomoga a eda pelo goba di-kidney a di šome gabotse a se gantšhi molwetse re ka no re o nne le ulcer and then o tla kokomoga dimpa bothata ke gore ge batho ba ba ješa goba ge mmele ka bona o sa be gabotse mo gare ga mmele goba le tšela tša ditho tše e leng gore di a gobala wa ikwešiša go swana le gore ka gare ga mpa go tla le metsi then re swanetše re nyake go tseba gore na pelo ya mama e right na di-kidney tša gage di right na wa ikwešiša le ge o mo iša mothong wa Sesotho a tsebe gore o treata eng wa ikwešiša so mara re itse ge re ya le mothong ba bolela gore o ješitšwe yeah o na le sejeso yeah so cause berere ge re mo ješa a metša megolo ga ge e lla like o ka re go na le selo mo mogolong ke mo ke re mama go a lena metša bohloko o be a ne le bothata wa ikwešiša then mama ba e le motho e leng gore a zang a tsamaya bo ditleliniki ba re o tshwere ke di-high blood bo disukiri dilo tše di no thomile nako a thoma go hlakahlakana ba re ba mo check-a ba re o tshwere ke sukiri ke dumelelana le wena sese a ke re batho ba borena ba kgona go naganela sejeso sa ka pela sa batho mo sejeso morero wa sona ge ba šala ba se tsentšha ka gare ga teng ya gago a se ye go hlola se se botse ka moteng sona se la go wa ikwešiša kgotse sejeso se kry-a mmele wa motho o phetše gabotse a kere sona ge se fihla ka go senya go fihleng ka go senya go biela sejeso ka bokopana ke gore sejeso ke poison ye batho basobebeng ba itshepile kua moragong go e berekiša go leka go tšea bophelo ba motho so gore gore ka mantšu a mangwe sejeso morero wa sona ke gore ge o seno seja se ya gona se ya go atheka di-kidney sebete mala bona bo di-kidney dihumpu kore mmereko wa sejeso ke go senya wa ikwešiša so o enda pila le paralyzed sa kgone o move a sa kgone o emiša even le maoto tena no ba so wa bona gore go ra le brain a mama be go bala wa ikwešiša pole gore mmele o bereka ka mokgwa mongwe mama ge pelo e sa pompe gabotse di-kidney di sa šome gabotse brain e thoma go bereka boima ka boyona wa ikwešiša then ge e thoma go safara molwetse o dirang re ne le yena mo re yang mona o thoma go tlhakatlhakano ya molwetse ga e fokotšege gore re bolwetse bo riang bo golela godimo wa ikwešiša so tabeng ya mama go lena e nyaka gore nke re tsweng re e lebeleleng e na le taba ka gare wa ikwešiša ene bolwetse bo kgona go tsena go motho ne ge o nyaka go bona gore mo ke dilo tša batho o bona ka mokgwa bolwetse bo kitimang ka lebelo bo mathekileng ka gona Wa cause ikwešiša? beke ya mathomo Yeah. ba le raita kgona le gore kgopela le ntšheleleng metsi mpeleng metsi a bona o ka re la dra ntšheleleng metsi then a no ntšha that voice a gore ntšheleleng metsi then ka be ka bobedi a zang a hlola a sa bolela vele at all ba ile ba mo admita ko sepetlele sepetlele ba no mo tšhetše di-tripi ba mo discharge same time ya na le ko kwa ga clinic ba mo tšhetše tripi ba mo discharge same time ya wa bona mo go ra gore re thoma go lebelelana le dilo tša batho wa ikwešiša mo re thoma go lebelelana le dilo tša batho ke gore go ka bona o ne molwetse wa re o mo išitše ngakeng ya setšo wa bona go sene diphetogo mo iše sepetlele wa iša molwetse sepetlele wa bona go sene diphetogo ya ngakeng tša Sesotho goba o ye ba porofeteng o nyakišiše bolwetse ba motho dihlare ge ke go fa di swantše di responde di bontšhe gore motho di a mo thuša mara go ka bona motho ba mo fa dihlare a sa thušege go ne nto ngwe e sepelang ya e seng right ya e seng right e nyakang go nyakišišiwa no kry le re ikotse fo mo mmeleng wa gage wa ikwešiša so bolwetse ba mamago ka mokgwa bo itlileng ka lebelo be go ne le morero e leng gore o ba rerelwa ona ntate moremi nna mama rena ba ile motho mongwe mo strong ba kgone go tloga moteti a tle mo kgobokwane I mean a tlogile ka taxi ko moteti a tlile mo kgobokwane ka go ya ko mo kerekeng a ga ya ka kerekeng ba kgone go fologa mo sekheleng a ya ka kerekeng ka mo kgobokwane ka maoto a ba boe a fetele le ko go nna ba ile motho mongwe mo strong batho ba bantši ba maketse ge ba ekwa gore ga a sa le gona wa bona a go ne nto setlhogo
ya go feta lehu gobane ge lehu le tsena ka gare ga lapa le re tšeela o mongwe wa borena o re mo ratang. o re maratang o re tšea re sa ne dipotšišo go yena re sa ne dipotšišo o robala a se a re araba a sa raraba a sa re botša sele. sela sa gore a re araba yo ba bolwetši ba rena ba bophelo ka moo gobane re nyaka dikarabo gore re kgone go ba le closure. tše e leng gore mme o robetše ande wa bona ka gare ga lapa go robalela ke mme o boima. go bohloko le lehu ka bolona le bohloko le sa kgathale gore ke la Ke mang? ngwana papa mme tate mogolo koko lehu le no ba bohloko so se rena se re šaletšeng ke se mme o robetše akere dikarabo le ya dinyaka nna le lena re swanetše re kgopele mangeloi ya bolena maatla gore ba re botse gore re dire eng gore mama go lena a tle a bolele le lena a le botse se swanetšeng gore a le botse sona. ke kgopela go tsena ka ganong ka after gore mmolokile ka beke ya bobedi ke ile ka mmontšha ke ile ka mo gare ga ka more o ka reng ke goloso then ke na le bana ba ka ba babedi then monyako o bo o tswaletše e le monyako go bona menyako e megolo ya mazenke so then monyako la bo o tatile ka ketane so ke no kwa knock mo monyako mo lezenkeng kwang ge ke bula kere diketane tšela di bofologa a tsena a pere khibe nngwe khibe ke khibe ya beng a ntšeng a e apara mara ba e sa tlhole se gona then ka re mama o nyakang mo ke o bea ke eng ka re mama o hlokofetše a ra wa nna ngwana ka hlokofala bakgekolo ba bangwe ba ntsošitše then after that ka phaphama re potša gore e ra goreng potšišeng polelo e ra goreng ga re bakgekolo ba bangwe ba dirile ba motsošitše and then go ne le mme o mongwe mme o be le tšhomi ya gage o dula ko hlalampša ko motete be le tšhomi ya gage mara ke mme wa ngaka then ba end up ile le tšhomi ya gage like ga ne le mathata ba ya ko go yena then o kry ba dutše as ditšhomi as bagotsi then mme o re yena o founetše o founetše ngwana ko ga ya mmotša gore gape nna mmago lena ke mmone a le ka ga magišane a pere kobo and a le bagekolo ba bangwe so it shows gore o ka re moaleng o tla išegile e le mme o ke motho e leng gore le yena ke ngaka mo bophelong batho ko go ema mamago o go boditše gore ga a robala mamago o boditše moagelwane gore ga ka robala mamago o boditše tšhomi gore ga ka robala ke sešupo sa go bontšha gore mmago lena ga a robala o hloka go roba dišiwa bafu ba bangwe ba re go robala rena re ba bona gore ba sepetše gomme go ba le ditsebi tša go kgona go ba tsoša gomme ba ya go dirang ba ya go ba bea mo ba ba beang e le ge ba šomiša memoya ya bona ka mokgwa go sego gwa swanela ba kwešiša ntho ntate Morembe e ka ba nnete cause ba re ga a robetše mo mpeteng as ke le boditše gore ba sa kgone go phetoga sa kgone go mova ge re mo robadišitše like re mo robadišitše re mo lebedišitše godimo gore then ge re thoma re mo kgwatha maoto and be re mo fa ka makousu a mateke ge re mo tlhobola makousu re mo phophola maoto o kry-e le gore maoto ane a aisitše go thoma mo go ya kwa a aisitše and then ge re mo tlhobola kwane cause be re mapeša le skotaki be go tonyanyana then ge re lebelela mo ra kry-a o ka re go na le sa le wa bona motho a tšholokile then ga a tšholokile o kry-e go ne le o ka re go ne le letswainyana motšholo wa go fiša so mara maloba ke kwele o ka re le re o ba tšwile lefahla mose yes cause ba ne le dišo alright hlogo e ka mokgwa o be e motshwenya ka gona a end up like meriri e tloga mo godimo wa tseba gore baloi ba kgona go go kera meriri bošego o robetše go o tsoga o ne o kry-a o kerilwe moriri ke ntho be re makalla gore ba e meriri ga ge e be e tlhobega wa tseba gore gare ga meriri ka mokana ga yona moriri o bohlokwa kwa phogo
Ke a e tseba eo. Taba ya mamago e no nyaka gore re le thušeng a robale lapa la gage le berekwe ye nna e nkušago bohloko mmago lena o robetše lena lešala le sa kwane A re kwane. lebakang ya mma re tlo ilokiša ene mmago lena a go ne re o tla robala gabotse ga a lebelela bana ba gage ka gare ga lapa go ne le lešata Yeah. lena ka bolena le feleletša le tlholela mmago lena gore moya wa gage o tla išega lena ka bolena le feleletša le tlholela gore lapa la bolena le sa hlele ke dira ka lebaka la lešata le le bang gona le mokgwa wa gore go seke gwa ba le kwano Ene le badimo ba end up ba re kwatela ka shata le. ya jwale nako šima ga gešo le bakang re le thušeng bana ba motho Nna saeteng la ka ke nagana gore taba ya go se kwane ntate Moremi ke taba ya gale se taba e diregang gone jwale nna ke gane ke goletše Mhlanga ke godiša ke mamogolo wa ka ya a ka godiša ke mama but go no shifta Mhlanga setse ke tlo dula permanent ko gae vele ke kry-ile vele kwano e se gona and then like e nngwe gape nka no re e ba taba tša gore batswadi ba rena ne e se batho ba e leng gore ba kgone gore beya fase ka moka re le bana ba bona mama o robetše papa o robetše ee le šetše le nnoši ee lena le šetšeng wa bona ke tlo go botša ntongo mo bophelong sesene ee mama a ke re tema ya gage o e kgathile se a beng a swanetše go se phetha go bana ba gage o se phethile mme o robetše o šetše lena tate o robetše go šetše lena a re tšeentšela tša morago tša bomme le tša botate re di beeleng mola okay ke nyaka lena le lwela eng nka re o tla di tseba bokaona Man. Aish. ge le ka se ke bolele tsebe dilo gore ke- eng wa tseba ntwa ge e le gona ka gae go seiva nako reno re rena re le bana ba motho gabotse re jelana mona re bolelana gampe Yes. re baka go no re mang o dula le mang wa mo Yes. direla Yes. re baka go no re kwa ikwešiša dilo tša go swana le Yes. tšeo lebakang bosesi lebakang Ka mokgwa le bolelang ka gona ntate ka kapa I mean ntate Moremi ke gona ka mokgwa a re kwane mona o gona ka gare and then go ba go bona o dutse ga botse and then ba thomo ba le mona for wena nna ka gae ke tswile ke na le 29 years then ka tenyakela black o Ke dula mo ntšhakeng di-RDP. o ntšhakeng go se kwane go se kwane mo lebakang gape banna bana ba motho ge o mongwe a kry-ile sebare sa go tla le diplastiki o swanetše go kwešiša gore e re ke no e beya motswadi Yeah. ke yena ba dira gore re ska kwana cause ba ba le di-favorites mama go lena mama o robetše mara lena le sa lwa that's why ke re a ke sa nyaka re blame batswadi lena tlogelang go blame batswadi batho ba le ba ithobaletše boroko bo bogolo and go mme re tswela a re sa ba blame ke nyaka lena e no ba le gore rena re le so re ba banyane go na le ba bagolo mo pele ga rena ba bagolo bale be le bona santse ba re bee fase ge ba bona e ba le kgogane between the family be ba santse ba re bee fase ba re bontšhe tsela so bona ba re bontšhe tsela ke bona ba tswang tseleng so gore a le re bana re tlile re le ba bararo so ke rena re kwanang re le ba bararo ba bangwe ba bangwe ba ngangela kwa cause a ba nyako o bontšhiwa ke bana go wena o thoma o bolela o ne le mmono ba re ngwana o bolelang wa bona yona yeo sesi le ngaka ga le thuša o goga boima gobane ke le thuša le nna ka lehlakoreng le leng ke nepoifo wa bona ge batho ba nyaka thušo ba kwane le bana ba motho le go ba thuša ka mafolofolo nkwešiša so go o thuša gome bele a kere re ya go bereka lapa la gabo lena ba la ba dumele ba ba dumela lena le a sokola wa ikwešiša so kore gabotse ntwa ya bana ba motho e dira gore le motho wa le thušang a šome ga boima go ka le thuša wa ikwešiša ka re gone jwale a ke gane batswadi ba gona ba ba kgonang go loša bana a sa lemoge gore nkare ke sa lošitše bana ba gane lehu le etla
wa ikwešiša Mm. nako ela o sa ba lošitše lehu la go tšea la go tšea bana ba šala ka ntwa ela wena o ba tlogetšeng ka yona Mm. so go no bua le bothata bo bogolo ke gore lena le nyaka thušo ba bangwe ga ba e nyake ke eng se re ka se dirang ntle le lapa lela la bolena lela le ne le maphelo a lena ntle le go šala boabuti bosesi morago le na le maphelo a lena le na le bana ke ka teditswe ya re kgona gore re tekuke rena so lena Because re na le metsa a rena re ne le bana ba rena ya lena ka bolena ke lena le swantše nnete nyakele thušo and then batho ba bagolo ba bone tswelopele go lena and then ba le šala morago wa ikwešiša tše dintšha dilo re tlo no fela re gobala re ya ka gae se re swanetšeng re se tsebe lapa le swana le lekgotla le swana le setšhaba ge setšhaba se nyaka thušo go ba le ba ba gogelang morago ka lapa ge re nyaka thušo go ba le o mongwe o swanetše go gogela morago morero mogolo e le taba ya gore batho ba ba bošego ba feditše ka yena a ba nyake thušo ka moo gape ke ile ka bolela nto nngwe ka re tokološi go ne ya go sepela le motho go ne le ya go dula ka gae go ne le ya go dula ka gare ga di-old drop go ne le ye e leng gore ba iapešitše motho motee motho o no ba le kgang le ge dilo di le tša go thuša batho o no se nyake gore batho ba thušege bjanong ba bangwe ba ba selfish o kry-e le rena o raete mo bophelong lena ke lena le strakelang lena le reng le nyako kuka tlhogo le emiše tlhogo le swane le ena a be le bothata then re be a bjang ge e le so e re ko go botše bohlale a go bohlokwa gore o be mohumi bana ba geno ba sokola a go bohlokwa gore o be le tšhelete bana ba mmago ba sokola a go bohlokwa go aga ntlo kgolo ya kgoparara bana ba mmago ba sene ka mo bona ba dulang a go bohlokwa go ba le tšhelete o be le dikoloi bana ba mmago ba seke ba ba le tšona ka gare ga lapa ditšhegofatšo di kgona go tla go ngwana moteng wa kwešiša bana ba lapa re ka belega re le 9 re ka se be le ditšhegofatšo ka moka go ka ba babedi ba bararo ba bago le ditšhegofatšo gomme ditšhegofatšo tše a se tša gago o nnoši wena o kgethilwe gore o tlo lebantšhwa le ditšhegofatšo tše di tlileng and then ditšhegofatšo tše wena ka bo wena o swanetše o tsebe gore ke swanetše ke abele bana bešo wa kwešiša go ne motho o mongwe mo bophelong badimo ga ba lebelela kgoro ya gabo ba no bona gore no a re fengwo ditšhegofatšo tša se tša gage ke tša ba gabo bonkwešiša ke tša ba gabo thuša meloko ya geno dilo tša gago di kgone go loka di be gabotse thuše bona ka bo bona e be bona ba e leng gore le go ka ba fa tšhelete ba bapale ka yona mara e le gore wa ba thuša bona ka bo bona a ba nyake go thušega wa ikwešiša so ge motho a sa le thuše se se le wa ka gae le mmona dilo tša gage di lokile se se o ne bophelo ba gago ne badimo ba gago ne bašireletši ba gago modimo gona te phethele ditaelo o nkwešiša te phethele ditaelo o nyake tšwelopele ya bophelo ba gago ke tabe ke teditswa re tlile mo go lena gore le kgone gore thuša le rena mo re dulang le nna mo ke dulang gona a go shapo o ne ga gago ne o ne mogala ba gago akere mara a sonyale ne lenyalo le ya kgopelwa ngwanešo mebereko ya kgopelwa ngwanešo bophelo ka gare ga lapa bo a kgopelwa mo bophelong o se ka tšhaba go tsamaya o ye nokeng o phete ditaelo o kgopele gore medimo ya geno e go fe ntho o e nyakang fela o sepela le batho ka lebaka la gore dinoka a di nyake o ne o nosi o tlo go bala onkwešiša ande go o phetha ditaelo se ka re o tla phetha ga tee go tla loka phetha go fitlhelela ntho o e nyakang e phethagale wa ikwešiša fela go fitlhelela o araba onkwešiša ka gore ga se batho ka moka ge le leso sesi ba ka ratang gore ka kua ga gabo le nna go be le lenyalo ga se batho ka moka ba ka ratang gore ka kua ga gabo le nna go be le tšwelopele bana ba geno ba lelwang le bona go ne le batho ba ntwa ye e ba kgatlhang gobane ke mo ba le nyakang gona so lena le seke la entertaina ntwa ye e leng gona ka kua gabo lena tlogelang ntwa ye and then le tšwele pele ge motho a thoma ditshele ore monna gešo hoo ditšeo di bolelang a se tše santše di tsene ka mogara tsebe tše ke di hlatswitše ke nyaka go tsene dilo tša kago tša go tšwetša bophelo ba ka pele ge e le tša ditshele kampane ke ye go dula ka kua ga maagelwane ko nwa teye
ke tla re ge ke boa mo ke tla go kry-a o fodile o seke wa dumelela go amogela tshele kgopolong ya gago ya go senya kgopolo ya be ya go paleliša go nagana dilo tse botse wa ikwešiša so lena ko le thuša ba le ba sa dumele ka motse lena ko le thuša le go hlapišiwa senke re hlapišiwe sa le mama tlhokofala ge re a tswa ba re botša ka taba leswisi la bomma gorena leswiswi le swanetše le be gona gobane ka gare ga lapa go bile le mago a kere leswiswi a se bothata le go sasa ke tloa nokeng ge le lokologa le ka tla ka ya go le hlapiša leswiswi le bona ge ba lokologa ba ka tla ra ba thuša ntho nna ke e nyakang ke gore bana ba motho mama o robetse papa o robetse thabišang batswadi ba lena re swarane Yes. the more re swarane after that Yeah. after funeral ba itirile o ka re a swarana and then wa ba le ditshele ka gare wa tseba ka taba motsole go ba bana ba motho le seke la thekgana go ka tekry-a o le lesogana ka gae o swanetše o make sure gore bana ba geno ba basetsana o ba kgausi le bona matšatšing a bolekgono bana ba reipa bana ba gobatswa bana ba bolawa bana ba dirang nna everyday mo yes ditabeng. bana ba borena ba swanetše ba llele kae gobane rena re a ba kgafa re ba beele kua thoko ge o le mosadi o nyalwa fitlha bogadi ba gago nyake bana ba makgarebo ba bee kgausi and then papa tšee bana ba masogana ba bea kgausi and then go tlo ba le kwano le bana ba ba leng mo ditseleng ba kgogang dilo tša go senyakeng o tlo bona go tlo ba le bophelo so se rena se re se nyakang ka lapeng la gabo lena nna ke ne o nyaka tswelopele a ke ne tšentšhitše nna ke di nyakang ke rena ntho re kgopelang Yeah. re dumang gore e ka ba gona ya a re se se ka pela go ne balli ba bang ka more Thobela ya bagashi ba radio motseng tate ka kapa le tate moremi Mm. wa bolela mo ke Brenda Phaladi go tswa ka lefaseng la Mteti nna ne ke kgopelela lapa la gešo a le ne boroko go sepela dilo ka kwa gae ya ene ke nna ke šetšeng ka kwa gae ke last born ya ga go ne boroko dikatse di alla maribiši a alla bošego ge ke robetše go ne something yo ka reng ya sepela ka mo godimo ene e tla ka mošito ntho a gona so a ke tsebe gore ke eng and then di tšhita dingaka ge ke dutse ka dine room bane ba gona ge ke ya ka kitchen le gona ke a e kereya so matšatši a go latelang beke tše ke tswang go tsona ne go ne le ditšhošwane di sepela le dinosi tšhošane tše ke tše jwang ke tše khubedu tšhošane tše khubedu di hlola lehu ya o ka tswela pele and then so go lla le dikatse mo brante mo kgauswi le festereng la ka go lla dikatse bošego a go thoma go e ba lata ka bo 11 go ya kwa go 12 katse ya lla everyday e lla o ka re ngwane o monnyane so a kgone go kwešiša gore katse o tlilo dirang tsone ke kgopela thušo ka lapa lela la gešo a gone boroko ka re ke nna ke šetšeng ka kwa le bana baka lapa nka le thuša ka lona ge le dumelelane le ba bangwe a ke wena go dula wena go dula nna fela lapa ke la geno akere ee ba botšeng wa ikwešiša then nna ke na bothata le go sasa nka tla ka le thuša ka lapa lena a go bose go dula ka gare ga lapa go lla dilo tša go gana go fela ke dikatse ke diphoofolo ke ditšhošane tše khubidu ga o robale mathata ka kua gare ga lapa le maswiswi a aparetše wena o šetšeng ka gare ga lapa ene le wena mo bophelong o duma go ba lelapa la gago o ka seno o dula ka gene ke duma gore le nna nka tswa ka nyalwa ka ba le legaka so ba dumetše ba re ka tla ra bereka goba le sa go bolela le bona a bona ba ne molato ba dumetše ba dumetše alright go raya gore re e bea so ya lena re e fetša so lena le tloya go hlapišiwa leswiswi ra bereka motsola o mong le mong a tla ra lebelela mathata a gage gobane le ka no ba bana ba motho le ka sebe le mathata a swanang then o mong le mong a phetha ditaelo go ya le ka mathata a gage ra ya go robadiša batswadi ba rena moya bona o robala ka kgotso gwa setlhogo sa ba le ba ba tlaišang and then go ba le tswelopele ra bereka le gore ka kua gae le kwane a kere and after funeral mama ka ne ke bona diriti like ka ke dutse ka mo dine room ke bona o kare go na le motho a fetang le ge ke dutse mo mpeteng ke robetse ke kwa o kare go na le motho a robetseng le nna mo mpeteng
so ka te potšiša gore ke meriti yang ka gore mama ka o hlokofetše maybe ke potša gore ke meriti ya gagwe sa le ka mo jarateng ya gae na. ge motho a etla a hlokofetše go wena ga etla o tla ka moriti shu motho o mongwe le mongwe o ne le moriti ya gage shu ene ge lapa le lona le ne le dithokolosi re bona ka meriti ya go fapana ka mo gae. Lapa lela la bolena a le ne tšhireletšo lapa lela la bolena le hloka go šireletšiwa gore tšeo ka moka di sepele fela re thuša le ka tabeng ya gore dirithi tše le di bonang e leng tša bomma di robale di se ka tlodisa letshwenya. Ene sa le ka re ke re ke tswa le frogo ke fegeletša bana sekolong ne monyako no sa tswalele ko tswalela ka sofa so ka chifta so fela ke re ke bulela bana monyako ka kry-a noga nogela azange ya mova azange ya dira selo ebile noge ne eme e sa lwe sa dire selo ke ge ke tswa ko nyaka garafo ke ge ke betha awa azange ya dira selo vele ke ge ke bolaya ka founela bo ausi ba ka ba botša gore ke kry-ile noga ka mo gae ba re okay tšea nogewe o tšee lebotlelo la mayonnaise o fakele ka mo and then o tšee moloranyana o tšhele ka mo and then o iše nokeng e o riang kua nokeng ba re ko e lahlela nokeng. ke mang a go file maele a re o tšee molora ka gae o tšhele noga ausi ba re ge like ke re o bona something ka mojareteng mara wa swanno se lahla gore wa tšhuma cause like go swana le noga o tšhumile mošola gona ga e le gore ke noga e leng gore a e rate ke dilo tša boloi mošola gona o ka o tosan then o tlopa ke tlhogo. alright re tla lebelela gore be e le noga ya go rumiwa goba e be e le noga ya ge selemo se tsena. Dinoga tšego ebile tše tharo mama a so boloka sa le mmušareng ba kry-ile engwe ka mo mokhukhung e tetatile mo dikoteng ka mo mokhukhung mokhukhwa gona ke mokhukhu e leng gore ba fa ka dithulusi mo gona then le ka mogare le kgolo then after matšatši le gona ba kry-a engwe e kry e dutše e no eme ka montle mo lebatong ne e dutše mo veranteng ya re tla bonana le tšona noga tšeo ge re fihla ko ya re tla bonana le tšona noga tšeo ge re fihla go sasa ke tla le romela banna ba ba ka tlang kua le bomme and then ba tla ba le thuša and then lena ge le ka kgona le ka tsoga ra tla ra ya nokeng ke tlo tswa ka 12 go ya nokeng and then ra tsamaya le lena la ya go hlapa go bohlokwa gore motse o bereko le lena le hlapišiwa kere so nna be ke kgopela o bolela ka jarata ela yaka a e right ge nka swela jarata ke tshwara ke matheka go tshwana le maabane ke no re ke fokotse ditšhila kgose mehlara memmeng kwa ke re ya fofora ke re ke swele ka mo morago wa bošoga ka lala ke robetše gore o ka re ya gašiwa jaratela a e nape e le kgolo mo re ka reng ya go lapiša e tla go swariša lepheka ka ge motho ga a suela jarata ke tše nnyane oh ke tše nnyane ya so go bile le ngwago mong le gona ke no re ke sa re ke re swela ka montle ka kry-a ntho noko noko e no eme mo monyako so ka re e theditše ditaba cause be re dutše ka mo RDP re botse monyako RDP e ke ya gago goba o e kry-ile ke yaka jale noko e tla be e tswa ka RDP a ke tsebe ke ntho be ke iphuša gore ka gare ga metsi e tswelela jwang then ka re ke dutše le leng la matšatši le gona ke kgwedi tšela mo RDP then ke thurum ke parties then ke dutše mo ke lebane le ka montle ka mo ke no bona le rebiše le eme mo godimo then le nlebeletše so ka ba ka rapela ka pelo ka ba ka menya gore bana ba ka ba se ka le bona cause ba dira dilo tše so di a ba tshoša ka ko ga geno go bereka wena o nnoši nna ke bereke a o bereke mahlatse a gona o na le mengwaga e mekae sese ke na le 43 years mola ya bang wena o ile wa tepona o bereka mmereko wa ba permanent last day be ke swara ko sekolong feeding skin gape 43 years yes 43 years ke no dula ke ya ka mo ke ša di-CV ka mo bapala alright go ra gore ga re thuša motse wa geno re swanetse re thuše le ola wa gago a kere ge re ya go dula di-RDP re laela badimo a ka e dira eo gore ba tsebe gore dula kae ba kgone go ka re hlokomela a kere ya so ke tla re ge ke ya go bereka kua ga geno then ra bereka le kua o dulang gona and then
ngwanaka wa bisto o competile matric a gage last year, so o tryile go apply-a di-university o passitse gabotse man. So ga kry space then ba mo checka mo NSFAS e approva yona, then space a se kry o apply-ile dipoleke tse dintšhi ko ntho Unisa le ko Venda le ko TEF, then a ra ya mo porofeteng ba bolela gore ba mo utsweditše buka go ile ke la ba e go ile bereke. ena le mang mo porofeteng O ile a le one why o sa ile ena jwale ka mmage ga ke no re ka re ke crack a se dingakeng. okay Then a no tsamaya ya kwa fihla kwa ba mmotsa gore gape buka ga wena e berekile ba e tšhetše ka mmeleke o la go le busy o e ba sere mola dilo tša gago di ka se bereke di ka se tšwele pele and o fela pelo ga dutše and then ba dirang gore a kgone go loka ba go phethela ditaele ba re swantše a phete. o ile a phetha Ke gona thoma a dirang a lokišitšeng ditaele tša gage gore a yo pheta. no santse ge bantšhi ba montšheditše ditaele akere so a phethe and then a kgone gore ba mmitše le ena ngwana a ye sekolong so fiša bohloko ka re nka ba setse ya le go second semester no. yeah no le ena ga ka kry-a nako a ka tla le lena ra mo phethela Okay, yeah ka leboga. malome ka kapa ora o ne polelo maki ke re modimo nke nthušeng motse ola wa ka nna motse wa ka o right a ke tsebe mara ka gore mola ga kane ba yang kutswetša lekgokgo ba ya letšea ba utswa o le kae koko ke motho wa matogonyana ke a bereka yeah ba ntšeele lekgokgo a ke fihla gae ke kry kgokgo a le gona a ke sa thaeletše mo ba ya pšhatla mo brand mo ba nkgotswetša dijo kgwedi tše 3 ke reka dijo ba di tšee ka moka ke boe ke reke ke lokele glass ba tšee ka moka ba pšhatle mola ba tšee glass gore lebati la ka lela le na le mafestere a 3 go gotlhe ke loketše dipata bjano gona bjanone ba pšhatla mola gona bjano ke loketše batla molane lebati le a ke tsebe gore motho o tla boa na gore wene pelo ya gago e kakang gore o nkutswetše kgwedi tše 3 ngwanaka ke gola ke reke ke re nke nthapedišeng moo ke a tshwenyega lelapeng lela. alright koko go kwele re tla go rapediša re tla go nyakela tša go šireletša bao ba utswang dijo tša koko bona ba tla kry-a koko wa go swana le o la maloba gore wa ka hlodumela lefestereng o ile ba tla gahlana le bona koko ba go swana le ba o tšatši le leng a gona molato koko go kwele ke tlatle ko go thuša kere ya Okay, e re ke fe last bona ga a ke tsebe gore re berekele nakong cause be go ne tše dingwe tše nnyane le nna ke nyako di bolela tša bophelo ba a re yen nakong magašo go ne ba lleka kua le nna ne ke gopela ntate Moremi ke na le go swara tšhelete mara ke bone gore ke dirang ka yone ya so ne ke gopela thušo le nna mo o ne go swara tšhelete ga o bone o riang ka ya yone ke bone gore ke dirang ka yone ya mathata a tšhelete a ya go tswa ge nna le wena re dula fase and then ke go lebelela ka bo wena ntle le tša geno ke nyaka tša gago gore ga botse wena bothata ba gago ke eng ke mola ke reng le ka no ba bana ba motho fela le ka sebe le mathata a go swana and then ge re kry-a gore bothata ba gago ba tšhelete ke eng bo tsweletše jwang re tlo kgona go ka go thuša fela gantši motho wa tshwenyang ke tšhelete ko ba mmerekileng ka tšhelete go tsamaya o adima batho tšhelete o e fa batho tšhelete ka letsogo then ba tšea tšhelete la gago ba go bereka tšhelete ya gago wa se sa bona gore o dirang ka yona wa tekry-a o le ka gare ga dikoloto ebile o hlweile ke batho wa ikwešiša so tšhelete ba go bereka ka tšhelete o ikwešišitše ke kwešišitše iya fela re sa ya go e nyaka gore e tswa kae O bolela nnete ka baka la gore go a struggle mara o golla bana ba by4 so and go end up rena re kwa bohloko cause ntho ya re affecta o ba le tšhelete gape gola 2 point something ya sasa
then go kaya gone jwale ba gotse mara go kaya ko kaya a gona selo o šetse o ile go bo mashonisa ngwanešo bolela nnete wa kwa a kaya o ile mashoniseng Mo kuku pelaka a ke kaya Nestonta. alright Go na le matšhonisa o a tšeang mo tšheletentse and matšhonisa ola a bolela re a ke sa tlo mofa monyege ka gore o kgone go tšea matšhonisa a 2000 ene a ne bana nka se mo phile ke ngwana ka šo gape sesi ge o nyaka thuso go rena o sa re botse nnete nna a re tsebe re tlo go thuša jwang ke bolela nnete A kere? pele go modimo ka gore se e re se bolelago mo a re bapale Ke a re nnete. bolele nnete a ke le Ntate moloi Morena o wa ka thuša. mogabo ba tla bolela gore moloi na ke phela le bo mmagešo bana ba gage baifo o le ena wa gola mara e re ketaga wa fitlha a ke na sukiri a ke na bopi nna ke le o moteya ke tla itšea kae ke rekela for kgwedi ka moka wa kore ba yang kutswetša beno a ke tlo fa yena forom ka le 12 a kgone go kgopela sukiri bjano ke tlo mo fa toti ka le 6 nako e re gola yela kgwedi ke tlo ba nna ke na le ke nnete se se ge o re tšhelete ya gago ya fela o dirang ka yona wa tšhone ka gore a o patele mashonisa a o ne dikoloto o dirang ka yona tsale wa direga nako ke sa gola ke nyaka e ya gone jwale go nyaka go tlhalosa gore go end up Oh. tšhelete e le mang. nako ke sa gola go bile gwa ba le phošonyana le bapala ka mo next door wa timela tšhelete mme wela ka mola re tla dira plan be e tšere ke wena ga ke tsebe nature ke nna o ile a utswa tšhelete ya o mongwe le wena re botse re kgone go ya go phophotha kere ka gore go bele go nyakega nnete nature ke nna wena wa se bolele gore ke utswitse tšhelete nna ka se bolele and then jale mme o laya go ria polane a yo dira plan ga go loyana a kere o ba utsweditšwe jale yena a re ke nyaka go bona kgodulaka jale ši ngwanešo go swere ye ke taelwa gona e no ba go no ya go phophotha gore nakwela ka tšhelete ya go timela aowa maki nna ke be ke diphile aga mama le papa ba ile ba ya go phophotha ka bakeng la gore ba robile monyako ka mo next door a tsenya a tša tšhelete so mme ola mama le papa ba ile ba ya ba re kgopela o re swarele ka ntho e ngwana a e dirileng e no ba e le ngwana a swere ke go seleng mme ola raowa nna go ne le ntho e ke tlo e dirang nka se tumele ngwana a tlo tsena ka moga ka tlo utswa so le no mme ola mama since a no tlhokofala go sa tlhole go tšhaišana so mme wa kwa mo next door so nna re nagana gore mme ore ke yena a dirileng something gore ngwana ko gae a no dula yena a ne le dikoloto o no dula a tšea ditšhelete mojako o no nnoši a wa zanka o roba ne ke botse ka lepola wa utswa bokae ne le 100 rand bo e ya go riang ka yona a ke nako re sa gola maybe ke di reka di bo December lo ja sa reng selo le wena koko go timelela ke dijo e ka ba ena a ke re o phela le nna wa kgona mara sebete se se kaka maskedi ke ena nna ke nyaka mola go berekiwe go tla tswelela le sebete se se kaka mara o se ya kae gona taba batswadi re a leboga tše di šetšeng re tla di lokiša ka mona reception ke nagana gore tše ntšhinyana tše bohlokwa di boletšwe re a leboga ba gešo Ulapendezo ituhile mafulani kilingaka yurelea wa maloko
Manane kwa lapeng la batswadi ka e le marope e le mashuba-shuba. Ke bone ka nonyana ela mankgaganyane banyana ba loi lapa leso ke marope ka utlwa ka selo sela se motswadi wa ka a le lebiteng la gae morwalo o boima. Yelo metsatsena ka mehla ya maloba jwale ka naga ela e nyorile plotle o tlwela selo sa motswadi wa ka le lebitse ka gare wa ka lebelela lapa la ka mane o thibile metsi ale ka lešaba a re lapa la gae ke marope ke mašobašoba ke jwale ka naga ena e nyorile plotle nna ke tlalelong basadi ba ka tlo etsa jwalo going on? Ke di fentse una le rona la felela la batswadi ba ka ke bone ka nonyana ela re ke monkgaganyana arre ke motheletši wa mutse community radio gona fa le go 96.3 fm le some seswai la metsotso go e tswelago ere a ya seswai mankakganyane a nonyane ya baloi a ka ankele mozondi ka gare ga leno go lapitšeng tše kgolo le beputše tharollo ya mathata a mo ka kapa radio a tsamayago le professor moremi re a leboga tloutša baroka re a leboga mongaka a šiba ba gorogile balli ba lapa la bobedi le ka batamiša le ba amogeleng semmušo prof ya a ke go leboge malome ka kapa magagešo re a le dumediša re a le amogela le fihlile pitšeng tše kgolo ke ba gamang ke ba ga mokhondo le tswa ka gae ba mokhondo re tswa faseng la tafolokop le tswa ka tafoloko alright ya ke nagana gore le ka re tsebiša baeng ye ke ngwana meananake ye ke kgaetšedi ya ka o latela nna ye ke morwake wa mathomo okay ba te tsebiše go ya ka tate lona bona gore ke bomang re tsebe gore tlo bolela le bomang ke nna Seabonga Mkhonto nna. okay malome ka mo Timisana Mkhonto okay Ke nna Ruben Mkhonto. okay ya ntle le go senya nako magagešo malome ka kapa
ba bapalle melao ya kgašo re tsene ditabeng. re a leboga ba gešo re a leboga ntle le go senya sebaka nkore ke pote ka fa ke tope setsopolwana se seng. Maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Re a leboga kgaetšedi ya ka batamela le kopelwana lewe se re se kgopela go ba gešo ke 11 ka 12 o'clock re a tšwa ka mo re kgopela gore ditaba tša lena ka mogo le di tsebago ka gona le no di bea pha and then re kgone go bona gore na re berekela kae le thušega godimo ga eng ntle le go dika solo ge le botsišwa dipotšišo le arabeng se le se botsišwago re se ke ra tsentšha mahlapa mo moyeng radio ga e nyake mahlapa polelo re e hlompheng re apešeng ka baka la gore seyalemoya se se theeletša ke batho ba bagolo le ba bannyane lentšu le lengwe le lengwe le le tšwa mo seyalemoyeng mo le swanetse le re ga le fitlha tsebeng ya motheeletši le seke la lo mmela ga re tsenane ka ganong go nyaka go bolela o no emiša letsogo ke mokara go šupa se re se nyakago ke gore nnete fela tafoleng ga re bitše maina a dingaka le baprofeta le dikereke ka maina ga re bitše maina a baagišane ka maina lena le le ba ka lapeng le ka no bitšana e sego baagišane e sego dikereke jwalo re a leboga kgaetšedi yaka nape o tiedile fao. Ke rata go le dumediša ka kgašong ya le mo pele ga lena ke Sina wa ga Mkhondo ke tšwa lefatsheng la Tafelkop. Ke le dumediša ka moka tate ka kapa le ntate Moremi. Ke ngwaletše mo kgašong ke lla ka mathata lapa la gešo ga mmogo le lapa la ka kudu lapa la gešo. Lapa la gešo ke lapa la go bapalela ke ba lekgotla la bošego. Kwa gae re tshwenya ke magotlo a ja bana go kitima mešito ka mo godimo ga masenke. Ge ke ile gae ke tlogile kwa gaka ke ya kwa gae ge re tsoga furu go hwetša o ngapegile o ka re bo o ngapa ke dilo ke mokana gona mo go na le magotla a ja bana ke gopola go na le ngwana monyana ka e mongwe sa le kae le yena kerekeng a fihla baprofete ba mpitša ba re gopela gore o rapelle ngwane leto la gagela ka mo go right ka tšea nako ka gobane ga a dule nna ke dula gaka ga a tloga a ya gae nna ka ya gaka. Last week go na le lehu kwa gae re boloka mošimana gešo a ke fihla kwa gae ke hwetša ngwane la loto lela le jele ke legotlo ga re thoma re fihla vele re fetša magotlo ke monyanya phezulu ke monyanya ke re ke lebelela bana ba le ba jele ke magotlo loto lela go santse gore ke le rapelele le jele ke magotlo ke a thoma mola ke a makala ke rela mmage ke reiša magotlo a bua le nna thomo mmakatša ka gobane re a tšwa re a spela re a nyaka tša bophelo re a di hwetša mara ga re hwetše thušo gore re tla re thušo ke a mohutamang nna maele ka mokgwa ke bonang ka gona ke bona gore re tlo ba ra fihla ka kgašong ka gobane bothata bona re borwele bothata bo boima ka mogareng ga lapa la gešo go tlogela le kgale nna ge ke gola nna ke leng e mogolo ka molapeng kwa ga gešo a senke go ba le bophelo batswadi ba ka beile batswadi ba ile gobane ga bana šetšo ga ba tsebe gore ba swantse gore ge go bonala dutša mohuto ba ka tšwa ba re ba ya kerekeng or ba ya mo porofeteng or ba ya kae. Nna jwale mo ke nyetšego ntshe mogala jwa ka mokgobaneng ka nna gore ke tsebe baprofete dingaka dilo mang ke ka lebaka la mogala jwa ka nna ke kgonang go tšea kgaetšedi ye wa ka ya ntatelang le yena monyana ke ba montšheditšeng ka montle ge ke fela ke bona ba gakanetšhega mo bophelong ke ba tšea ke sepedišana le bona ke ba laetša mola le mola mara thušo ga re hwetše a re hwetše boroko gae ke gopola nna gore ke be ke hlakahlakanele ke bophelo go leng gaka ke gopola ke robetše le kgaetšedi wa ka re robetše fase re sa le ba bannyane ke gore ke taba tša bonnyane bo ge re robetše ka mongakong ka mmagetleng a ka ke kwa gore ge ke thoma ke tsoga so ke kwa re go na le selo so ke re ke kwa nto kwa reng e na le boya ge ke re ke swara nto ele mpipa molomo ge mpipa molomo ka hlama ka re ke a iloma ka gema matlapa ka goeletša ka makong go na le mama le papa ba sa phela ka nako eo a senke ba nkwa kwa mogala jwa ka mo next door le gae a e kwa re goeletša kwa gae ga thoma fihla kwa gae hwetša fele bo mama le papa ba robetše ga gona ke selo wa kitima ke re selo se wa kitima sa motimelela bophelo bwa ka ba thomo šašarakana gona mowe ga ke na pele ga ke na morago ka gola fele ke gore ke sa kwešiše bophelo bwa ka gore bo eme jwang ka ba le motse ka hwetša motse ka ba le motse mo motseng wa ka le gona ga gona boroko plekela ke dulang go yona ga gona dikolobe nna mara ga ka go na le dikolobe bošego kolobe tše di dula mo lefestereng la ka go tla kolobe tše pedi tše kgolo mehle bošego di dula mo lefestereng la ka ene ka mongakong ka mogaka jwale go na le magotlo mara magotlo
rena ka moka mo gae le bana baka ge re ka nyarela magotlela tšhaba ke na le ngwana ngwannyana ngwane wa ka wa ngwannyana legotlo le ge go ka nyarela yena le a fofa le nyako motabogela or le a rora o ka re ke phofolo legotlo le ge le bona ngwane wa ka wa ngwannyana rena ka moka re ka ne ra kitimiša ra bolaya mara ge go ka nyarela ngwane wa ka wa ngwannyana magotlala jwale a gakala and godimo ga mo ke na le bana ba bararo ngwana ka wa mathomo ke wa bobedi sale ke mmelega ka 2001 o na le 24 years gang jwale sale a bajwa go tlogela 2001 go fihlela gang jwale ye wa boraro le ena ke mmelege ka 2008 sale a bajwa a na le 6 weeks a na le bolwetse ba gowa still le gang jwale wawa ke a sepela le ena dingaka le disangoma ba profete ke a intšha tšhalete ga ke hwetse thušo o kae molwetse yena ngwane re teile ke taba transport okay bolwetse ba gage ke eng a ke botsebe sepetlele ba re ke ulcer ba rona le dišo ka maleng ba profeteng ba rona le modimo wa metsi o dirang ngwano go ba jwang ga gage o dirang wa tlatša wa tšholla ga a tlatše ga a tšholle e no ba sekokana gang jwale ge o ka ya docteng le ena ga a boa ba mohlabile tshwana o boa wa fola 2 days 3 days o fodile ka moswane ya suka gape ga o tloga o ya le ena ba profeteng ga o fitlha ba re motho o na le modimo wa metsi ga o ya ditocteng motho e ke ba re o na le ulcer o na le ntho ka teng ba mofa dihlare ga go be bokaone bo ka no ba 2 days 3 days ya suka gore ke motho a kokolang go tlogela ka 2001 go fihlela gang jwale and then ye wa moshimanyana o na le bolwetse ba go sala thoma na le 6 weeks ka 2008 ke tepotse gore maybe ngwana ke ditupa or ke dutša mohutamang go tlogela ka nako e go fihlela gang jwale o na le mathata mohutong ye kho ye mogolo e first born ya ka ye o tsene sekolo o badile ngwanaka dilo tša gage ga di hlakane ko re yena nka se re malwetse bolwetse bona ga nabo nto e tseng ya ntaba mo go yena wa mmona mo phatleng mo sale a re a bapala ka mo nixdom a thulana le tšhomi ya gage ge ba thulana so ba bulega mo yena le tšhomi ya gage ba bulega yena a bulega mo tšhomi ya gage ya bulega mo ba re bana ba ba thulana nto e tseng ya mmakatša ge ba bapala so ge ba thulana so bana ba ka mo nixdom ba kitima ba tšea pakete ya metsi ba koropa madi a la bona mola jwang ra ba tšea ra ba iša tleliniking a re fihla ba leka go ba tšhošetša gore le tlo bolela nnete mo a se go thulana mo ka re marapa pšhatlegile go bulegile le diregetseng bana ba le ba re nna re fitše o bona re thulana a re tse gore go diregileng yena ye wa ka wa molwetse wa ngwanyana ba na le bona a re mara ke bona bo abuti ba thulana ka kwa ntongwa e re keng ya re ka moswane ga ntse furugo go atla ntato mongwe ra tepotša gore o nwele a fihla rela ngwane ya ka re o bone mo ba thulaneng a re ee a re tle re o ntaetša a mo tšea ngwane la ka a ya mo a ba thulaneng ntse a tla se re sa bola ntatola a tla se re sa bola re batho a ba thulana ba kapile ke ntwe go tloga mo ngwana ka mane mama ho a tla se re sa bola sa bole o itšere ka ntato gona mola jwang mola ba thulaneng ntse a tla se re sa bola ntato ko re fihlile ke motho e re motlwaetseng ke seno re fitše tepotse gore ka re o kwele madila yena aowa a fihla rela ye wa ka ge re motokela story sa rela ye wa ka wa ngwenyana re o ba bone mo ba go beletšeneng ntsena ngwanela wa ka re ee ke ba bone a re tle re o ntaetše ngwane a ya le yena ntatola fihla topa sa bolela a tla le yona a fihla a re laetša yona kwa gae la dira eng ka sa bolae sa bole kwe nna eša ke sa gopole gore go tseitša felela kae nna gabotse ga gešo gore go dile re le batho ba bangwe a ke tsele makgwa kaone a ke se gore ke tlo e bea gore re batho ba mohutamang mola batswadi ba ka be ba sene šetšo go fitlhela gang jwale ba re šile be go sene šetšo be re sene ya gore re ya mothong re ya ngakeng re ya kae nto ngwe le ngwe be re fo re go lokile mara ke a bona ge ke ntšwe ke gola so mathata a namelela kwa ga gešo ga gona bophelo ga itšedi wa kae ke motho wa dikgwebo o na le kgwebo o butše o na le lebenkele ganjwale ge re sene batswadi so mo familing re lebeletše yena le bana ba rena nna ke tlhokofaletše ke monna ke na monna ke lebeletše kgaitšedi wa kae ke motho a tephelelang wa tephediša ntwa gage ya mathomo e mpabišang pele gore ke be ke nape ke ngwalele ka lapele la gešo gona ka mokgwa mmona inameng ka gona o fo robala gona ka mokgwa o fo re mola ria dilo gona ka mokgwa a robala kwane ka boroko o ntse o bolela le yena so re a tšwa re ya ba profete re ya dingakeng ba rona le thokolosi ba mo hlapiša ba moriang wa boa wa robala ga gona tšwelo pele ka lapeng la geno go dula mang
go dula mnyanana ke ba montšhitšeng o tlile lesegang jalo ba tšara se ka tsena le lesea ka mo o dula yena le bana ba gage ene ke yena a ka re fang ditaba ee a gopele bona bosesi ba le ba leng ka mola ba mo kukele ngwanole and then a tsena a ka lla ngwanone a se motho a go lla go fa motho ngwana motho o mongwe a ke tsebe re ibereke ba mauana ya ba mo kukele ngwana it's fine alright yeah le na le mathata man a magologologologologolo bophelo ba rena bo hlakahlakane ka mogare ga lapa gane jwale re tlhokofaletse ke papa ya be ke sa tswa ke tlhalefa ga botsanyana mola mama ka vele e le motho a sa šetšeng selo ra tepotse gore no papa o hlokofetse mama ka o hlokofetse ka 2023 o ba juitse mama ka ke mo okile ke mo oketse gaka go fihlela a hlokofalela gaka a hlokofala le yena re amogela gore ba re di-high blood mama ka o hlokofetse ga gona bothata ge re tsama re tswa ba re botsa ka masusa bo mama ga a hlokofetse a itšanang ke re wa tse gore ge motho a hlokofetse ba re le a hlapa le riang re dirile dilo tša mohutong ge re tswa re ya go e mong o re gala re ya gabotse nkabe le rile so le nnametse ke masusa a batswadi ba lena gane jwa lona kgaitsedi yaka ya latelang eo o hlokofetse maloba ka di-15 be re mmoloka ka di-23 be ile ba diokobatše bona yena re amogela gore o hlokofetse ka re ba kgoga mara ka mokgwa o ba leng ka gona a se gore ba re ba fo kgoga ka gobane motho e ba kgona go bajwa a tle ga ka dule kgwedi tše 2 gore tše 3 a dutse kwa gaka ke mooka kwa gaka a sa kgoga sa re iselo once a tloga ya kwa gae ya suka ba mfounela ba re gape motho ele ga go šuke o boetse morago awe gape ba mphounele ba re o hlakahlakane ke motse ke meši sepetlele mošimane wa gešo a bo a dule gaka go se ka ba bothata go fihlela ba tlo re founela ba re botsa ba re o robetse lapa la geno go ya le ka mokgwa le neng le mathata mantšhi ka gona ene le lekile go ya maema a le hwetse thušo ga sanka la dula go na le magotlo a ja bana go na le dikolobe tšeo di bonang tše pedi bana ba lwele ba thulane motho o ile ra ga ye mo bana ba leng go tswile sa bola batswadi ba hlokofetse a go ne nto e lokang abuti wa swanetseng go le thuša o sahlela ke maroko a ntše a dutse fela gona so o sahlela ke maroko ke re ke kwe sesi o a dulang ka kua gae peileng ka le botša gore go tloga mo re ya go dira eng ya re mofe sebaka a ge nna ke le Tlhophi Mphondo ee ke tswa ke le motseng wa Tafelkop ee re gopela le batametšeng le kopelwana leo mo go yena ya ke le wa Mkhonto ke šetše ka lapeng la gešo ke le bana baka ešo dutše di lego ka kwa lapeng nna a di re robadiše ga gona boroko ka kwa gae go na le tlhoba boroko ngwe šoro ka kudu stareke mo e leng gore maloba a go e sala mabane ke lorile abuta ke a hlokofetse gore sa tse go mmoloka maloba a mpakiša ngwaneng ke robetse ka side ga left ena o tlile ka moga right re tsentše ngwane mogare ke robetse ke ya kwa gore marogo a re go na le nto e reagalang o re tliša ngwane mo tliše ke molatile tliša ngwane ke molatile ke re sa mora o reng ke re ngangišana ka ngwana re baka ngwane ba le nna le ene ke re kgantho o reng gore ke re mo tliše mane ke molatile jwale mo torong ke ra e se kotsi ausa ka kotsi tša re ge dilo ge o ka ruriagalela ke dutšeng pasantse gore o tsogo o khuna mo rapele ke re ke a tsoga ke nyako rapela ke gatelegile kore ke gatelegile ke tletse ke se gateledi se sengwa ke re tata wešo wa mo godimong ge ke re tata wešo wa mo godimong kore thapelo le ya ke ya thoma ya hlakahlakana ge e hlakahlakana mola ke filo kwa ke re amen ke phafoga ge ke re ngwana šomo mpeteng ka thoma jale ka tlela ke poifo ka mongakong ke fo ba le bana ba ka fela ke no boifa a ke tlele ke boroko ngwana šu wa lesea magotlo a dirile monyanya ka kua gae go diragala eng ka kua gae sese nna ka kwa gae a ke tse gore ke tlo re go diagalang ka magotlo ona gona ga gona magotlo a le kore jale a tla sephuri se yalela modimo banna le boroko boo ke shetse ke fo robala ka lona le la chancenyane eo nete go no boifa gore a tlo bapalela mo go yena go ba jwang re a leka a palela le tlulu ya magotlo
a sware le maabane be re lekile re kare ao go no ba o lebeletše e ka ba makae magotlo ke a magolo and ke a mantšhi re shifta re sa tšo shifta ke fo bolaya ke go shifta ke sa tšo shifta ke kare maybe gongwe go hlakahlakane ke dipuku tša bana ke washene ke eng ke hlatswa ke sa tšo hlatswa ke a phuta ke ne gore maybe go na le matlhouta a mang a tirelo nakwana ka mongakong ke fola ke shiftile go foswana ka le gongwe bale ga a sa tšhaba selo ena a ja a bapale a ja a ne mengwage mekae magotlo a le gona ka kua gae aowa magotlo a nna ke tlo re ka gobane lebile be ke ile setswetse ga ausaka be ba lla ka ona nakwanyanewe a napele nako e ntšhi mara ke dikgwedi a se tšentši dikolobe tše se sia reng wa di bona wena nke di go tshwenya dikolobe tše di ka gaka di ka gaga di ema lefestereng laka di bapalela mo lefestereng laka le ena ba le botswetše ke gopola tšatši leng ke motsoša bošego ke phaega re tene ke re tla o bone kolobe tšeko ke go bojang ka tšona metlhe le metlhe nagela ke dulang go yona ga ena dikolobe mara bošego mo le ge o ka re la baagelane gore ke letse ke tshwenya ke dikolobe ba go gotsa nna mara ga ka di gona lefestereng ande ke itse ka re tšatši le lengwa ke tloga gae re tšo hlapa mama sa tšo hlokofala ge ke thoma ke fihla kwa gaka ge re thoma re tsena ngwane wa kwa mošomiana ke reng wawa o tšhabela ke madi o dula hleng le lefestere o tšhabela ke madi ga e tšhabela ke madi ke re man re tše re matšatši re le kwa gae mohlho mongwe go na le ditšhila ka mongakong ke bula digaretene ke re a ke re ke hwetša mankgaganyana o go rametše botole mankgaganyane o la o tšhabe ke a o bolaya ngwanele wa go eletše gore o mongwe še o tsena ka mo o ka re go tsene 6 ya ona ge re bolaya wo go tsena wo mongwe ge re bolaya wo go tsena e mengwe lapa le lene mathata le nyaka go lokišiwa ka pela ene le nyaka gore mehlang le ya go lokišiwa bagala ba gešo ba seke ba lehlakantšha le lapa le malapa a mangwe tšatši le go iwa kua malome ka kapa banna ba ba yang kua ba bolele re kgone go ba fa ditaelo tša maleba mabapi le tabeng ya go lokiša lapa le gobane magotlo a mantši a hlola leswiswi ka gae ka bona magotlo a ka se no tlala ka mola gae o ka ba re ka mola gae go phela go na mediro e no ba magolo ka mogare ga lapa bana ba bona le leka go a thiega go na le bothata go bogolo ya go na le bothata ya so ke eo malome ka kapa o ka re boledi le bona ke go leboge moroka ke leboge sesi taba tša gage o di beile gabotse o di adile ntle le tikatiko o kgonne go tlhakantšha dilo tše dintšhi ka nakonyanennyane abuti o hlokofetše o a boa o baka ngwana le kgaitšedi and then potšišo ke gore ge abuti a itla a baka ngwana a re ke molatile abuti o robetše na karabo ke aowa abuti o tshwenya ke boroko mola le go njwa le o robetše nko tšele kopelana le o le potiše ka mola potiša microphone ka mo go jena a o ye ka mo go yena abuti gore taba ya boroko o thomile go itemogela yona ne nna ke tsebe nna taba ya boroko go bola nnete be ke le busy ke raile di-taxi Pretoria ke gopola gonne mokgwetse mongwe a ka bere mosega ka kudu ngwana batho re tshwenya ke boroko wa e bona ke sa di tsebe rutša moto so nna mo gae ke bule bo 2017 ge ke fitlha mo gae ke ge ke thoma ke dula mo gae ke tezamela planete tšaka tša bophelo so ke a makala nna phelo ya nete ge ke dula 2 minutes ke a robala go kgone gore ke no dula so ke se kaya ka boroko so pele o tsene tabeng ya go sega o mongwe ge lebe le mosega le re o bolaya ke boroko pele ga fa o be iso gona mo go wena bobedi se gona o ja moto and then ka moraga gore o tloge gauteng o tle gae ge o fitlha gae o teterela diplan tša gago ya go apara ke bona le nna wa le boroko ola be ke sega mokgotsi ya ka iša koloi tša batho le yena šoa le bosare o se re le nna mo le ngwana batho be re mosega boroko re mmitša boroko ebile kwa renkeng jale go nwe le boroko ko wena boroko ke nna ena 2 minutes le shopo mos ba kgone go tsena praka ke robetse o ta fo go kota go mo counter ge o robetse o no robala in peace goba gone le dilo tše di tlang ka motlhaloganyong ya gago goba gone le dilo tše o di bonang ge o robetse
nna ke nyaka go tla ko go botsa maka a ke bontsela bona boroko bo no o tla nje mofuru jwale wa rra ka gore o monna o swanetše o bereke boroko bo a go disturb o swanetše o be le kgarebe o e thabiše o e kgotsofatše boroko šebo o kgona jwang gabotse gabotse o ra jwang wa rranke ore o no reng e tlelanyana bušeletša putso ga gape ko go gabotse ke kwešiše ko gara o monna o swanetše mo bophelong o bereke boroko bo tsena ka gare bo a go disturba tabeng ya ka gae mohlho mongwe ya gago mohlho mongwe le lekgarebe la gago kapa mosadi ya gago ga bo go tshwenye ka selo boroko bo magareng ka gago le motho wa gago go ne le yena a o robale nna boroko ba ntshwenya ke a robala ke ra go o ne le yena ke a robala abo ka re le wena ke dutse ngwana batho le wena ngwana kgone fo robala gape nna le wene nka fore ke dutse le wene so ka fo robala aowa yaka ke a ikwešiša ke nyaka eng le yena ke boroko ke a robala o le yena o ne o robala le yena ke motho le yena bonotle boroko go tshwana le ge ke na le wene ekwa jale ga a tepelaetse gore wa rra gape jale o duletse boroko mola le nna ke tletse jaaka o tseba gabotse o makala bua ka noatso le nna ke a roba gape wa mpona motho le yena gore ke le yena o ba mo makatša gore ko bua gore kgane o diega so o nagana gore boroko bo bo go tlaišang ke bola ba kua Pretoria go ba o nagana gore ke mathata ga go a bophelo a e le gore a diagala mola Tafelkop nna ke nagana gore ke mathata a ka bophelo tša Pretoria ke no bolela gore bere sega ngwana batho ke sa tse gore keng thata bola bo tsenetse nna ke no bolelelela seo alright warra ke ngaka moremi o mo go kwa mathata a lena kere ke ra gore le lokologeng go mo tlhalosetša gore le tshwenya ke eng le tlhoka thušo ya mohutamang ka metsotso e šetšeng re na le 19+5 re na le 14 minutes ye e leng gore le ka lokologa go bolela nto ngwe le ye nngwe ye e leng gore a e le sware gabotse dipereko di a tsoga tšeao ware batamela le kopelwana le warra se kwa letšhaba nna ke nna Seabongwa ga Mkhonto nna ankele nna ke robala kwa gae kwa ke robala kore no ke 12 tšetše ke tseba gore ka 12 ke a tsoga nna ke go felela ke boroko ka 12 ene bošego ke robetše ke kgona le gore ke robetše se kgotša ke elwa le batho so batho ba e le gore ke a ba tseba ba mokgosi ga ke kgotša ke elwa le bona ene furuge ke tsoga ke tsoga ke lapile so ke lapile ke ya go malome ke kopana le kopana le bagotse kapa ba family baagišane ba ntebelela ka mokgomong gore o kgotša ke feta so ba ema le nna e kgona ba thena le nna ba ntebelela nna ke a tepotšiša gore ya cause ke no phela ke lapile na a gona nto ke berekang mara ke no phela ke lapile ebile ke tsoga yes go le jore ke tšwa ntweng bošego alright o ngwana mama o ngwana wao no go ra re mathata a gago ke ya motswadi se se ba tlo thuša motswadi go ra le wena o tla ba shaka moroka abuti a ke sa gopola gabotse gore ka ba 2018 2019 ke ile ka ba le bothata bo o neng le bona nna nkwešiše ge o dutše o no robala ge o tsena ka koloing wa robala ge o dula mpeteng wa robala ke ile ka ba le bona ke bolwetse nto ke a tseba ka bona a bone o tla fela mo bothong ge motho a nyaka gore o tsene ka gare ga kotsi ya koloi o go tsentšha bona bolwetse bo ba go phela o robala ge ba nyaka go e ba le diphoso
ka gare ga gago le molekane wa gago ba go tsentšha yona taba e ya go robala gona mola kgwebong ya gago gore dilo di tle di senyege boroko bo ke bona bo tlo senyang boroko ba gona like motho a ka se bokwešiše ga a seng ka eba ka gare ga seemo se o leng ka gare ga sona nna sa le ka ba ka gare ga sona ka 2018 wa kwešiša fela ka bo bona ka pela ka napa ka thoma ka bophethela ditaelo a ikwešiša a se gore wa lapa a se go lapa ke bolwetse nte go ne ntho ba go berekang ka yona ya go go robatša ene a se tokološi seriti se tlo ba gona le sona sa ntše re lwe le sona ge lapa le se la loka ne mama a ke re le a etaela ka kua gae dilo tše di lešala morago di ya metseng ya le jwale ande nna lebile di tlo ntšhala morago ka kuri ka gore nna ke nna ke šetšang bana ba bagešo bana ba bagešo ba goletše ka molapeng la gešo a re sepele ba profeta a re sepele dingaka ka lebaka la batswadi ba rena ga njwaletše ba tsamang ba dikwa ke ka lebaka laka ke nna ke ba tosang le ena ye o nyakile o sa mokgwetse ngwane lata le ena ye mongwe wa dikoba tša šetša speech ke be ke bona gore ngwana gešo ga a titire tšona wa di dire mara gore ke ka bomo gona be ke sa e tshepe nto mhutong ke no fela ke re ke tlore mara ga njwale ke leboga modimo le badimo ba gešo ba nkgontšhitšeng gore ke kgone go ngwalela le rena nke re tle re role morwalo o re rweleng re a imelwa ke bothata go boima wa bona mama naga ya Tafelkop e nyaka go le modudi wa kua o te tlhokomela naga yela e boima ka bo yona wa kwešiša dilo tše le di bonang ka magaeng a se gore la te thomela mohlako le leng ka gare ga ona a se gore le o nyakile no lapa lela la bolena ka bolona boima ba gona go bontšha gore lapa le le boima le jele batswadi gabotse gone jwale le ja bana le tlaiša bana so nto re tshwanetseng re e dire rena ke nagana gore taba lena santse ke tle ke le bitše mo ke binang gona ene ke seke ka senya nako ka lebaka la gore a ke re le bona ba kwa batho ba gore bua le bona batho ba le ba ile kua ene rena bua le be re sa nyake gore batho ba ba kry-e thušo then re yeng go nyakišiša gore ke eng se se hlolang mathata ka gae kudu a ke nyako le hlapiša mona le hlapile gantši go sa loke wa ikwešiša lapa lela ke ne nnete re šetše le berekilwe gantši ga le loke ene ke kwešiša gore le wena mo o leng gona lapeng la gago ga o ne bophelo wa kwešiša so gore re tle re kry-e gore ga botse tlhakatlhakano e tswa kae ke nagana gore re ba thuše malefo a ke tse re le ka ba fa date ya kae ka re a ke re ka mokibelo go biniwa Ntwane Sunday go biniwa ke mampho gore ke kae Lofontein so ba kry-e thušo ya gore re o nyaka go tseba taba ye e leng gore e hlola gore ba be ka gare ga tlhakatlhakano tše wa ikwešiša gape a go kgonagale magagešo ke sokole ka gešo ke sokole ka gaka ke sokole kgwebong yaka ke sokole ka bonna no a kgonagale bana ba ka ba sokole a botišule re o tsene sekolo le yena wa sokola a botišule le yena wa sokola re sane balwetši ba babedi ba ba leng gae ngwana wa babiwa ba tsebe gore ke re ka seno gore ngwana o ne modimo wa metsi mmele wa ngwana o wa bajwa re ka mofang gore ngwana a fole a ka tsena mo lwene tlo fo bona gore ao fa re jwane a go la reng sale na le 24 years a ile ditšhalete tšona be ke bereka ke feletše ke mmereko kore le bila kate ka di 25 bala ba jwetse go kwa šetše ke etswa le bo Steve Biko šetše ke etswa bo Midmet ga gona mo ke sa yeng ga ba ka re mporofeto ka moši wa thuše go fihlela ke felela ke mmereko lebile ke nama maotlo e mongwe šule ke mošimanyana ke mogolo wa gola wa botlhoka ba go lata sekolong ba re o ile ene bile sepetlele ya tura ke tšhelete ntši ene go alafa molwetši o tsere go alafa molwetši a gone tšhelete e boang a se kgwebo mo wa ikwešiša tšhelete e tswang ya tswa a re direng swa mamane ke kgopela gore ge le tla kwešeng le ntlele le balwetši ba babedi ba
akere mogala bo o tla lefa gore gare ga koša tše pedi tšeo lefa efeng taba tša lena ke a di kwa ke a di kwešiša di bohloko ene ke swanetše ke le berekele tšona a ke nyake go di beela kgole ka lebaka la mathata le boima bo le leng ka gare ga bona ga bjale ba ikwešiše ke sa re gore ba bangwe ba ba ileng batla mo pitšeng tše kgolo taba tša bona ga di kwale ka gore go ne batho ba ba ileng batla mo pitšeng tše kgolo mogala bo la sa ba nyakelang di-date akere jwale ye ke kwa ka mokgo le e hlalosang ka gona gore no e nyaka go no re no re ka pelanyana re berekane le yona nke e fela wa ikwešiša go ne mo go neng phoso ene ge re ya meropeng e tlo re botša meropa gore kae ke bolela so ka re ke binne tafolokopo ke tseba boima bata go ne dilo tše ntšhi tše ke seng ka di bolela ge ke bina ko akere ke re santse go ile nageng o tsebe gore o biditše ke naga re o biditše ke balapa na then o tsebe gore o bolela eng wa ikwešiša so naga ela e kotsi ka bo yona e nyaka tlhokomela ka kudu ene badudi ba bantšhi ba go tswa kua taba tša bona ge ba di bea mo radiong re a di kwa gore di boima mo e leng gore a gone motho e leng gore a ka no kgatlhe kore gong jwale ke a tsamaya ke no wa ikwešiša so naga ka bo yona e no nyaka go šireletšwa badudi ba šireletšwa then re be le bophelo wa ikwešiša re tlo e dira sona malefoshu o tlo ba fa date ya kae moruti o tla ba fa sontaga Lofontein ya and then gore re ko gatlhana le lena sontaga ka Lofontein and then re ya go tsena ditabeng ga monama re ya go tsena ditabeng tša go nyakana le lapa lela ke nyaka gore pele nna nka lefa ditaelo ke botšiše medimo wa bolena gore wa e ba dumelela tlhakatlhakano e ba gona tlhakatlhakano wa ikwešiša tlhakatlhakano ye e tswa kae a ke nna le lena re leng mo a re tsebe ba ba leng ga ya ba tsebe so meropa e re botse gore tlhakatlhakano e tswa kae then re tlo kgona go tseba goreng re thibela jwang bohloko bo ba bokwang ka mogare ga lapa lela ga mokgondo wa ikwešiša no ke lebogile kudu le re emele ka mola re atla mama malome ka kapa gone seo ka se bolelang ya no nna ke ba kwele ke ba kwešišitše se re tlo le thuša ke amana ngwana ga le o mokaso o a šireletšwa ka ditaelo akere fela tše ntšhi re tla di bolela ke lebogile kudu magagešo le re emeleng ka mola re atla re a leboga thank you motheletši wa mutse community radio gona fa le go 96 dota number 3 ifm mafaratlhatlheng re a leboga audio streaming a re a leboga frequency a re a leboga gomme a go bile monate kudu a go ba le wena re leboga le balli ba e leng gore ba ile ba gwela sello sa bona sa kgona go kwagala ke moka ba arabega go tšwa go nna ke le